Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Apagkain video journal lang ta din ha, part 1 pa part 3. Basin sambat niya inini mga liabayan niya sadya. Wala pa siya nakakatutuod pa kahimut-mutan sin mas'ala amun hululul hawadis bi dhatillah, iban sin tasalsulul hawadis la awwala laha. Sambakon ko sadyain ini amon mga subahat na ini. Patarangon ta bang munal kain piagbasa niya o tawakan bukon bunal. Bunal kain tuhuman niya o tawakan bukon bunal. So nasabot niya tawakan biasa niya rin di kitab Sheikh Khalil Harras. Doon siya nag-i'timad. Doon siya nag-i'timad lang ta video na ini. Itasip kaingatan hasusungon. Namoy ning kabayaan ta patarangon misang biahat to. Doon kung ta na kabtangan niya ang kaingatan sambungan tawa jawabon in mapatot jawabon din ang mga kaya kabtang niya bayaon niya rin bisara niya. Hayaw. Mari kita kan Syekh Ibn Taymiyah iwan sin aqidah hina Syekh Muhammad Faiz Al-Madani. Uno bahag. In yupihan nila Ahlus Sunnah wal Jamaah amin jumhur sin Ahlus Sunnah wal Jamaah daing naman Hanabi pa Asy'ariyah iban Maturidiyah atau in hulul hawadith ini. Amo ini madhab sin salaf biasang pagano ni Syekh Ibn Taymiyah. Tampal na kato, diyay ta sin kaulamaan, amura in nagpapanaw sin hululul hawadith hadatin Allah Ta'ala, salta niyanan nila sifat ikhtiyariya, amo na inkarami. Mari kita paamuin madhab hila Syekh Islam Ibn Taymiyah salta amun yuupihan gayaon hina Syekh Papong Muhammad Faiz Al-Madani. In kitab basahun ta ini bihayaon kitab ni Syekh Khalil Al-Harras. So yato in himumungan hijol na hati niya in hulul hawadis bi dhatillah karamiya salta lang ta in nagnan sin yaon pa sifat ikhtiyariya damikyan ini karamiya raisab. Before kita lang tamat to basahon ta na in kitab hi Sheikhul Islam Ibn Taymiyah supaya tumampal kato mangunay madhab niya iban si madhab si mga ahlul kalam. Yaring kitab hi Sheikhul Islam Ibn Taymiyah amo in sifat ikhtiyariyah long na paslon pis sifat al-ikhtiyariyah. Uno imma na sin sifat ikhtiyariyah pagbasahon. Long na wahyal umur allati yattasifu biha ar-Rabb azza wa jalla. Siya na im para kala amo in piag sifat sin Allah sin Tuhan azza wa jalla. Patakum bidatihi bimasyiatihi wa qudratihi. Tinamo na isipat amo in dimuruk hadat niya. Amin tumaalok ha masyiat. Pagbaya niya iban tumaalok ha kudra niya. Tinaha kawasan niya. Biya lang na sin kalam. Ito kalamihi wa sam'ihi. Sin kalam niya iban sin pangdungog niya. Wa basarihi iban sin pangita niya. Wa iradatihi iban sin iradat niya. Wa mahabbatihi iban sin paglasan niya. Wa ridahu iban sin pagrida niya. Wa rahmati iban sin rahmat niya, wa ghadabihi iban sin pagbungsi niya, pagmulka niya, pagdugal niya, wa sukhrihi iban pagmulka niya, wa mithlu khalqihi wa ihsani iban sin pagpapanjari niya, iban sin pagmarayaw niya, wa adlihi iban sin kaadil niya, wa mithlu istiwaihi iban sin pag-istiwa niya, wa maji'ihi iban sin pagdatong niya, wa ityanihi, wa nuzulihi, wa nahwi dhalika min as-sifat allati nataka bihal kitab al-aziz was sunnah. Tinayamat to, ang pala si mga kaiba ng sifat amuin, biyata sin Quran, iban sin sunnah.
So amat to in sifat ikhtiyariya pag yan ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Nung napal Jahmiya wa man wafaqahu min al-Mu'tazila, ang palong ng Jahmiya iban sin mga nagmuwafiq kanila ng mga Mu'tazila, wa ghayruhum iban sin dukaing nila, yaqulun, namung sila la yaqumu bidati shay'un min hadhihi sifat wala ghayriha. Inagi si mga Jahmiya, iban si mga Mu'tazila, iban si mga muwafiq kanila, di long na tumindog hajat sin Allah Ta'ala in hambuok din ha mga sifat ini. Tinauno-uno na din ha mga sifat ini, iban sin dukaing niya. Tinaasal im Mu'tazila Jahmiya, di sila magparat saya sin on sifat sin Allah Ta'ala. Amoy tindog hajat niya. Wal kullabiyah, ng palong ng kullabiyah, wa man wafaqhum min as-salimiyah, iban si mga nagmuwafiq kalina din ha mga madhab salimiyah, wa ghayruhum wa ghayrihim, sin dukaing nila, yaquluna taqumu bihi sifatun bighairi masyiati wa qudratihi. Kullabiyah nagpamong tinya aulong na dumurok hajatin Allah Ta'ala mga sifat, sumagwa di tumaallok doon yung pagbaya-baya sin Allah Ta'ala sin kudrat niya. Wa amma ma yakunu bimasyiati wa qudratihi fala yakunu illa makhluqan munfasilan anhu la yakunu bidatir rabb. Ang palong na yan in sifat amuin tumaallok pa pagbaya-baya niya yung kudrat niya, fala yakunu illa makhluqan. Tinadi siya dumurok hajatin Allah Ta'ala, tinainyaon bukon siya kadim sa inyaon makhluk munfasilan anhu. Ini nakukuta din kanya. Tawakan nakakandi, din kanya tawakan butas, din hajat sin Allah Ta'ala, wala timindog lang tahajat niya. So matin, pamaham sin kullabiyah, iwan sin asyairah. Sababin kullabiyah, iwan sin asyairah, amurain isbat nila impito sifat, adapon, in sifat ikhtiyariyah, fi'liyah, ikhtiyariyah, wala nila isbat. Iniaulong niya, ini fi'il, iwan maf'ul. Sa iniaon din ang mga makhluk. Tidak makhluk ang pag-ano nila hadis. Munfasilan anhu. Kiniya nabubutas. Wala timidog hajatin Allah Ta'ala. Tinabutas. Wa ammas salaf wa immatus sunnati wal hadis. Ang palong nain mga salaf, iban sin kayo man sin sunnah, iban sin hadis. Fayaquluna innahu muttasifun bidhalik. Tinain agi sin mga salaf, si mga kayo man ahlus sunnah, ahlul hadis, sunnah, sa munang tulong Allah Subhanahu wa Ta'ala nagsisipat si mga damikyan sifat yato. Kamana takabihil kitab was sunnah. Bialong nasingkya, baita atawakan kya pamung, tawakan nabangkil, sing kitab, tawakan baita, alam sing Quran, iban sin sunnah. Busan pa na siya but yung mga nagmuafik, mga ahlus sunnah, muafik sila sin, yung mga sifat ikhtiyariya, among pagkanganan nito na kauna, in Allah Ta'ala nagsisipat, sinsipat yaon. Wa huwa qawlu kathirun min ahlil kalam wal falsafah. Kaya mo yung naingkaw sin kamatauran sin ahlul kalam. Kaya mga ahlul kalam, ini jaman nakatan wal falsafah, iba sin mga filosofi, o aktharuhum, kama kad dhakarna aqwalahum bi alfajiha fi ghairi hadal mawdi. Kamatauran niya long nebe lang na sinasabot nando in himumungan niya, hamun lapal nila tuod, at hamun kaptangan nila tuod, sa bukon din dilong taha kitab ini. Wa mitlu hadal kalam fa inna salaf wa immatal sunnah wal hadith yaquluna innahu yatakallamu bi masyiatihi wa qudratihi. Nabi alawasin hadal kalam, kaptangan yan, sa muna tulong na yan, in salaf, wa mitlu hadal kalam, demikian iwan long na imitlo inhantang tawakan insibo sin sifat kalam ini, sifat kalam sa muna tulong na insalap imasin kayo masin sunnah wal hadis, namung sila innahu yatakallamu bi masyiatihi. Tinin ahlus sunnah wal salaf, imatus sunnah wal hadis, impamung nila sa muna tulong Allah Ta'ala yatakallam, magbisara siya bimasyiatihi. Pagbaya-baya niya, iwan ha, kudrat niya. Tinakaus niya. Wa kalamu laysa bimakhluk. Ang palong ng kalam niya, bukun, piya panjari, bal kalamu sifatullahu kaimatun bidatihi. Sumaka along na, in kalam niya, sifat,
hajat niya, amo intutug hajat niya. Wa mimman zakara anna dhalika qawlu ahli a'immatul sunnah, ang palong nagpamong inyaon din ang mga kausin ahlus sunnah, inya siya nagriwayat na mayta sin in kalam sin Allah Ta'ala tumalo pa pagbaya-baya niya, tumalo ka gaus kawasan niya. Dinda siya na mayta amo na Abu Abdullah ibn Manda, Abu Abdullah ibn Hamid, Abu Bakar Abdul Aziz, Abu Ismail al-Ansari wa ghairuhum. Wa kadhalika zakara Abu Umar ibn Abdul Bar naziru hadha fil istiwa. Demikian long nabiyan. Siyabot day sabi Abu Umar ibn Abdul Bar muin sumibu hay nilong na hamasala istiwa. Wa aimatus sunnah ka Abdullah ibn Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari wa Uthman ibn Sa'id ad-Darimi wa man la yuhsa min al-a'imma wa dhakarahu Harb ibn Ismail al-Kirmani. Palong aimatus sunnah, ang palong nen kaimaman sin sunnah, tinamang ahlus sunnah bi akan Abdullah ibn Mubarak, Ahmad ibn Hanbal, Imam Bukhari, Uthman ibn Sa'id ad-Darimi. Iban sindi na maitong. Di na mabilang, di na masaypua bang indasyon naman sila. Iban lang nasabot tayo sa Harb ibn Ismail al-Kirmani, din kan Sa'id ibn Mansur, iban ni Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Ibrahim, wasairi ahli sunnah wal hadis. Ibasin kaimanan ahlus sunnah wal hadis muttafiquna ala annahu yatakallamu bimasyiatihi. Sila ittifaq asabul nato din Allah Subhanahu wa taala magbisra siya bimasyiatihi pagbaya-baya niya. Wa annahu lam yazal mutakalliman. Iban siya lam yazal mutakalliman, tatap long nabiyan mutakalliman. Tinatap-tap siya nagbibisra idza syaa. Apabila kawayaan niya wa kayfa sa iban ha diin nain kawayaan niya. Tapos sambil mari ubos long niya. Wa amal jahma mu'tazil wa yaqulun inaris tungod sa sifat kalam alaysa lahu kalamun kayong bizati. So mari kita pa kausim mga kullabiyah. Long na wal kullabiyah was salimiyah yaqulun innahu la yatakallamu bimasyiati wa qudratihi bal kalamu qa'imun bidati bidun qudrah biduni kudrati wa masyiatihi. Tina imma kullabiyah, imma salimiyah, sila nagpamong in Allah Ta'ala, di siya magkalamsin din na pagbaya-baya niya. Iban, yung pagbisara niya, di tumalok lang tayo pagbaya-baya niya, iban sin kudra niya. Tawakan gaus niya. Sa ingkalam niya long na tindog si hajat niya, durok si hajat niya, wala ti maalok pa pagbaya-baya niya, iban sin kudrat niya. Ba'da lang na sin sifat hayat. O hum yaqulun al-kalamu sifatu dat. Tinagi nila ang kalam sifat sinjat, bukod siya sifat simpiil. Amo into maallo pa pagbaya-baya iban ini kudran niya. Wa ulai kaya yaqulun huwa sifatu fi'lin lakin al-fi'lu indahum wal maf'ul al-makhluq bimasyiati wa qudrati. Namung sila nagparatsarahib sila iniyaon sifat fi'il. Amun tumaalok lang ta ay in kalam sila Allah Ta'ala na sifat fi'il tinabang tumaalok siya pagbaya-baya sifat fi'il sumawa in sifat fi'il yaon bang kanila wal maf'ul amunain maf'ul tinaamuin piapanjari al makhluq bimasyiati wa qudratihi. Yan lang wa amma salafu aimatul sunnah wa katsirun min ahli kalam kal-Hishamiyah wal Karramiyah wa ashabu Abi Mu'ad at-Taumani wa Zuhair al-Athari wa tawaifun ghairu haula fa yaqulun innahu sifatu dhatin wa fi'il. Palong na salaf, iban kayo man si sunnah, iban sin kamatuan sin ahlul kalam, bi'an sin Hishamiyah iban Karramiyah. Iban sin pangabahi Abi Mu'ad at-Taumani wa Zuhair al-Athari wa tawaifun ghairu haula, iban sin mga kaibahan ng patumpukan, do kayo din mga nasabot yan. Innahu sifatu dhatin wa fi'il. At tinaing kalam, sifat dhat, iban sin sifat fi'il. Sifat dhat, iban sin sifat fi'il. Yatakallamu bimasyiatihi wa qudratihi kalaman qa'iman bidhatihi wa huwal ma'qul min sifatil kalam li kulli mutakallim. Uslong ta, amoy niin naman na nung wal kullabiyah ng palong na biyan in kullabiyah nagpamong sila
huwa muttasipun bisifat allati laysa lahu alaiha qudrah. Tinain Allah Ta'ala nagsisipat sin sifat amuin laysa lahu alaiha qudrah, amun wayroon panggaus niya roon. Di niya kapagbayaan. Wala takunu bimasyiati, bukun tumaalok papagbaya-baya niya. Tinain sifat sin Tuhan bang kanila aun sifat sin Allah Ta'ala ba'lalong tasing kalam sumakuha di niya kakausan. Di allati laysa lahu alaiha qudrah, amun wayroon long na ban kudra niya roon, sifat yaon. Iban bukun ha pagbaya-baya niya. Pa amma ma yakunu bimasyiati fa innahu hadis. Ang palong na bang tumaalok maun in pagbaya-baya niya, insya yaon hadis. Insya hadis bang tumaalok pa pagbaya-baya niya. Atin niya in sifat sin Allah Ta'ala di taalukan sin kudrat sin Tuhan, iban di taalukan sin pagbaya-baya niya. Bang siya taalukan sin sifat sin Tuhan, sin kudrat sin Tuhan, iban sin pagbaya-baya niya, masyian niya, tinain niya long na hadis. Nabang siya long na hadis, war Rabbu Ta'ala la takumu bihil hawadis. Nabang siya long na hadis, ng palong na Allah Ta'ala, di dumurok doon ka niya, tawakan di tumindog ka niya in sifat hawadis. Ayan, so kaya tiyan nyo na in sifat hadis, pero sin na pasawalat, iman sin, biada sin agihi journal. Wa yutarjamuna sifat al-ikhtiyariyati bimas'alati hululul hawadis. Na tiyarjuma nila, tawakan niyanan nila, in sifat ikhtiyariya, amun ispat si mga salap, amun tumaalok, maana sin ikhtiyariya niya, ang pagbaya-baya, ang pagbaya-baya sin Allah Ta'ala. Amun siyabot si mga salap yato, kaina, niyanan nila yato, mas'ala hululul hawadis. Tinanyanan sin dasyo, nyanan sin mga kullabiya, ibang salimiya, agad na lang tayong asari ira. Tinan sila inagnan, inyaun hululul hawadis. Fa innahu idha kallama Musa ibn Imran bimasyiati wa kudrati wa nadahu hina atahu bi kudrati wa masyiati kana dhalikan nida wal kalam hadisan. Sablong na, apabila amuin nagkallam Musa ibn Imran, imasin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy nagsambong laon siya. Kaya uwos in kalam sin Allah ta'ala, tumaalok pamasya, imasin kudat sin Allah ta'ala. Iban tiyawag na ito, in Nabi Musa, wana tursina, hawak to dimatong ni Musa, bikudat wa masya, kana dhalikan nida wal kalam hadisan. Nalong niya in nida, in pagtawag sin Allah ta'ala, imasin kalam niya, natulong na hadis. May ta, sabi sin kiaunahan siya. Tinahaway pa di matong Musa, way pa di matong Musa, way pa in kalam. Di matong man Musa, on na kalam. Na matuingyanan nila, makhluk. Yan. Kalo palaw ita sa parrabu bihi lakamat bil hawadis. Banglong na intuan, nagsipat sin sipat biyahat to, na biyato timin dugdong kanain hawadis. Kalo walaw kamats bihil hawadis, lam yakhlu minna. Na banglong na timin dugdong kanin hawadis, at di siya masalamat na hawadis. Umalam yakhlu min al-hawadis pa hadis. Na hindi masalamat din hadis, in siya hadis. At tinabang intuhan, timindog doon ka na in sifat hadis, at in siya mo kung kadib in siya hadis daysab. Okay? Sambil walianna kaunuhu kabilan litilka sifat in kana min lawajibi jatihi kana kabilan lahfil ajal. Nabang long labian in siya amuin tumayma sin sifat yato, tinenjat sintong tumayma sin sifat hadis, na in lawajim niya lang nang, beto in lawajim sin jat niya, tumayma day sab ha ajal. Na payaljam jawaju wujudiha fil ajal. Tinamang dahi, tinamang lazimi, sin harus in kaun sin sifat hadis yaw na ajal. Awal hawadis wala takunu fil ajal, ang palong ng hawadis, whereon siya ajal. Pada sin agita in ajal, kadim. Mayroon hadis sa ajal. Nabang ito magsifat sin hadis, hati niya, maun in hadis sa ajal, ang mayroon hadis sa ajal. Pa inadhalika yaktadi wujudu hawadis la awwala laha. Naman ni mas alasimod na, piyasod na si mga kulabya. Sa natulong na indamikyan ito, mangdahi na pa, maun in hawadis la awwala laha. Amun hadis mayroon panagnaan niya, wadhalika muhalun liwujuhin kad dhakartu pi kayri hadal mawdu. Natulong na muhal at mustahil, ang mga tinasyambungan na rin Ibn Taymiyyah, dalika muhalon, ang mga tibayhuan na minasabot kulong na
duain din ha mawdi ini. Ubos aun din di kaptangan. Di ko na idiretso ko na mari. Okay, yari lang na. Sabi, inasabot din di Imam Al-Razi, iwan ni Imam Al-Amidi, nung na sabot niya rin di وفدلاؤهم كالمتأخرون كالراجي والآمدي والطوسي والحل وغيرهم مؤترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك. Dan ada Imam Raji, Imam Mutakhirin, Amidi, Tusi, Hillini bi Syiah. Allahu a'lam. Tinan sila nag-i'tiraf. Kato namunal na tinya wayru ulong na bayan hujja aqliyah ha mga pagnapisin mga kullabi ba si mga asairasin ini sifat ikhtiyariyah. Bal dzakara Ar-Razi wa atba'uhu anna hadha al-qawl yaljam jami'ut tawaib. Kasabot pa lang na Imam Razi basi mga miyakad kanya ina inkaul amuin hulul hawadith among yana nila hulul hawadith yaun la awa atawakan hawadith la awwala laha yaljam jami'ut tawaib at tidak manglajimi mangdahya katan kaul si mga ini tumpukan sambil sabit din di inkaul li Imam Amidi wa kadhalika al-Amidi dzakarahu fi abkar al-afkar ma yabtulu qawluhum. Tinanasabot Imam Amidi mun biatal niya inkaul si mga kullabiya tungod hapag na pinasin sifat ikhtiyariyah. Al-muhim po sa pinasyabot wa kadhalika min qablu haula Abil Maali Zawihi. Dinain sambil long nahuli siyabot na long na kitab niya ang palong na ingkaul amon pagnapiha ululul hawadis wayru ulong na biyan dalil niya pal munadi jahilun bil aqli was syara. Ang palong na in simulang atau kan dimiska satu jahil siya akal hiwanha dalil akal ha dalil syara. Pos na apa na siyabot ti Abil Al-Maali Al-Juwayni sa ini. Ang palong na umda nila tinampiangusukan nila amuin pagnapi nila sinsiyafat ikhtiyariya amun nganan nila hululul hawadis bijatillah tawakan hawadis la awwala laha in umda nila long niya sa wunnato long ning karamiya kalu dhalika wa tanaqadu. Amatuin piangusukan nila. Sabab long niya natukaw sing karamiya. Ning karamiya ini kuntara nila. Amatin piangwanan nila. Kaya sinasabot ni Jonah na tinakaw sing karamiya. Nangkan na sila nagnapis ba sinatulong kausing karamiya. Payubayinuna tanakudal karamiya. Piatarang nila lang lawan impag tanakod, impag dugtuli tawakan impanulang sing karamiya. Wa yazunnun annahum inhuna-huna nila si mga dasyo o mga mutakaddimin tawakan mga asair ng kullabiya idha bayyanu tanakudal karamiya wa hum munazi'uhum bang nila mapatarang long niyan in panulangi pagsulang-sulang sin karamiya amun ato nila yaon fakad faliju o palaju unin falaj jabe mga maka split sila tawakan makaig sila ba rin hakuan. Din ang mga mas'ala yaon. Walam ya'lamu anna salaf wala nila nakaingatan sa bunatul ng salaf iban sin kaimaman sin sunnah wal hadis bal man qablul karrami min tawaib iban sin min qablul karrami min at-tawaib wala nila nakaingatan lang na salaf iban sin kaimaman sin sunnah iban hadis ini bal iban pasin mga nakauna na karamiya din mga tumpukan nakauna na karamiya lam yakun yaltafitu ila al-karamiya tinawala sila long naman limingi pakaw sing karamiya iba si mga kaibanan nila tinayin salaf bal takallamu bidhalika qabla an yukhlaq al-karamiya gamna mayalong na biyan yung mga salaf piyamong nila in sifat ikhtiyariya yaon wala pa naunhin karamiya. Tinaasal na yung piyamumong si mga salaf. Amin maksud di Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rin di.
Yung sifat ikhtiyari, asal na iisbat si mga salaf. Iisbat na si mga salaf. Okay? Sumakwa, naon man in karamiya, nagpamong sila sin kabtangan amuin muapik hakaw sin salap. Nasabab lang ting karamiya ini kuntarasin ini kadibate nila, kadibate sin mga asyaira, namot nang nila umda, ang kanda niyapihan nila, sabi sin kuntara nila, niyapihan nila yato. Niyapihan nila. Sabi lang tasing kausin karamiya. Nagalisin akijul na yato, at tinabahasa in sifat ikhtiyariya, karamiya in naghimumungan, nabukon. Salap, way panaon ng karamiya. Asal liyaw, piyamumungan na si salap, piya na sinasabot ta, nasabot si mga ulama. Halos sunna, among yan ang takain nito. Way ping karamiya, asal na aon imas alayaon. Na naon malong tin karamiya pagka amuin in ato-ato sin asaira, yung mga kulabiya, na nisbat nila maun pa karamiya. Kana in the journal, pagka Shaykhul Islam lang tabian, siyabot ng kausin mga salap, salta in karamiya, inimuapik siya salap, na anket nila niya Imam Ibn Taymiyyah, miyakad ha karamiya. Kita kamuin, ingat nila magpabingkok sin bisara. Matampalin niya akitabihi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Paina Ibn Karram kana mutaakhiran ba'da Ahmad ibn Hanbal. At na Ibn Karram lang na mahuli siya rin kana Ahmad ibn Hanbal. Azaman na sa Muslim ibn Hajjaj. Wa tabaqati wa imati sunnah. Wal mutakallimun takallamu bihadhi qabla haula wa ma zala salafu yaquluna bimujib dhalik. Kita kau. So amoy ning kasabunalan niya. May kasabunalan niya. So matto kita magbalik pag ang pahimumungan hi journal tungod kan si Kharas dungo kun tanaamat to. Bayaw dungo untain kabtangan ni sabi journal tungod kan si Khalil Kharas besan niin kitab. Wa huna najid anna Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah yamussu madhhab al-karamiyyah مسا رفيقا ولا يشتد في نقده كما فعل مع الطوائف السابقة وذلك لموافقتهم له في كثير من أصول مذهبه فقد جوزوا كما أسلفنا قيام الحوادث بذاته تعالى. أما إني انتبتنا الشيخ الحراس سيبتني فنجنعن إما مذهب sin Asy'ariyah. Saya tak siyabot niya raisab in madhab sin Karrami. Ampan niya pia urul in kabtangan ni Syekh Ibn Taymiyyah. Saya tak bihayaun ya likan niya in kabtangan ni Syekh Ibn Taymiyyah. Dun hayni launa kabakan kakitaan ni Syekh Ibn Taymiyyah يمس مذهب الكرامية مسا رفيقا ولا يشتد في نقده. دون هين لو انك kita antah Syekh bin Taimiyah jagirannya in madhab jagirannya in madhab ibn hi sin Karramiyah sin jagid am in jagid pagbagai-bagay. Ya jagid pagbagai-bagay ini mahanunot madto. Di amin magdukan at ini marayaw rakuman in kawissar massan rafiqan wala yashtaddu fi naqdihi di siya lang naman magpasubra sin pagsulang ni. So yato bisan tari ubuson na katan in kabtangan hi journal saldayan da in video lang ta complete video kaya po post niya ha Facebook niya, doon kanyo rakuman. Ito kaya ako sa dalawang tempunan. Biyang katun tamang unoy sabin, manghisi sabi si Khalil Harras, basta unta yung mga nag-search, at ka nag-research in himumungan si Khalil Harras, rahimahullah. Okay, so biyaon, yari in kaul sin
hambuok alim amuin nagtipon si mga kaul si mga ulama simulang kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah si mga ulama mo mudtarib imana si mudtarib ini hawal-hawal tawakan nagdugtulin himumungan nila. Nayari lang na walladhi idtaraba kalamuhum fil mas'alahum Muhammad Khalil Harras. Na mga sila amuin lang na mudtarib amuin bukun mahugot tawakan hawal-hawal tawakan nagdugtul in hawal-hawal balong ta in kabtangan la tungkol mas'ala sin hulul hawadis tawakan hawadis la wala laha hambuk na Sheikh Muhammad Khalil Harras puslong na yakulu pi kitab Ibn Taymiyyah as-Salafi sabha ni 122 atau 22 wa 100 namong si Khalil Harras sa kitab na Ibn Taymiyyah as-Salafi na in kitab ini amo na biyabas sa hijul na liaon so unuin kabtangan di si Khalil Harras at tinamud tarib biasin akin ini din hamang thesis niya sabab hamasa pag baktuloy si Khalil Harrasin thesis niya ini bana sinasabot kulang ingkabakan niya maraji sabab ini bawal mamnu in kitab Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Egypt kulong tak kulang ingkabakan niya so kalubha din ang mga amating parsawan sabab sinwala niya nabasakatan sabab sin kulang imaraji niya ini karuan niya ini din ang mga parsawan sin pag tarajo niya amun minig siya rin akida ni Asy'ariyah atau akida ni Ahlul Kalam nakakatto siya pa akida sin salaf umiyakad siya hawak tunabasa na in kitabi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kulang lawi Allahu alam ini bukong patuodlong tabian ampa siya nagtagna hindi kulang lawi biahat ang kanamud tarib in kaptangan niya so nabaya ko basahon ni Joel na nilabayan ko sadya basahon ni in asal daon dayaon kitab niya ito tablet niya kita on page ni 122 basahon niya amoy nilang niya wahya kaidatul isyabot na rin di in kuha ni Sheikhul Ibn Taymiyyah long ni wahya kaidatul layat ma'inno ilayhil aqlu kathiran fa innal jumla laysat shay'an akthara min al afrad ini mo syabot niya in kuha then dilong tanag nagkuhan siya disagree siya Iriyad ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Dihay na po sa lang naman, nahnu nakulo lahu hadha kiyas batil, usnya kiyab siyabot in kaulhi tabtazani, in kiyas ilong na batal, pa innal kalam laysa pima, la nihaya lahu min al-hawadis bil janibil mustaqbal, kama yakulu bi kathul mutakallimin. Tinilang na in kabtangan niya, amukon siya amun hawadis, amuin, wayroon tubtuban niya, amun hada hawadis, wayroon tubtuban niya. Sa impyag bisara nilong niya amuin pinaimin ahli zaman hal dalik hatta ya'tarida bi baqa'il wardi ma'afana kulli fardin wardi fardi min apradi wa inma kalamuna fi ma la bidaya lahu min al hawadis palong na ing pagbisaran talong namun la bidaya lahu min al hawadis fi janibil madi din pagbisaran long niya amunain hawadis la awwala lahu bima annahu ma min hadisin illa wa huwa masbuqun bi hadisin la ila awwal namun ini bihaisu yakunu jinsu hadhil hawadis qadiman wa kullu fardin minha hadisan hal huwa ma'qulun am la al haqqu annahu yahtaju ila tasawwurihi ila juhdin kabir din para kala yaud amun hululil hawadis kalagihan pagtuyuan tin researchon marayaw yan Sulong taha kita biasa jul nalini muttarib in kaul hi Sheikh Khalil Harras. Pinasusukat ta kanya katukaw pa diretso pa kita bi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sulong tain nabasa jul naliaon ini daif. Sabab biasa niya kaul si Khalil Harras amun muttarib siya mas'ala yaon. Muttarib siya mas'ala yaon. So long ta mo hinapusan sin pagrad na to ha video na yaon. Takaran na to na in maubos niya katan ang sambungan inshallah tabi ako i-explain amon how puun na sadya so pare na maghaba explain ko na how puun dilan ta kamo sin summary si mas alay ni paghilapan sin ini salap iban si mga ahlul kalam
Masambit to, pauson ta na journal maglilay, takaran ta na yung video niya katan. Lagi lang taran aun pagkabibisian ko. So yun na maubos niya itong patakamudihilan sin mukhtasar. Kan summary sin masala ini. So paya kahatihan nyo to insyaAllah ta'ala. So long taing kaptangan ni journal ha video niya to, kaul daib. Mauli, tugtog na jagdarit to. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.